Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kuzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolobe ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So zingakuphutheli izindaba ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje lithi kubatshazwa-ke, kubatshazwa indlela acabanga ngayo-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke kuvela ukuthi-ke indaba-ke belisusile-ke icala-ke lamavoti-ke laphana-ke ngenkathi-ke siyazi ukuthi-ke i-MK-ke yafaka icala-ke laphana-ke ngendlela kwabaleka ngayo-ke amavoti bakhombisa-ke ungenami. MK-ke selisusile-ke lelo cala-ke yasho-ke isizathu-ke laphana kwavela nesizathu-ke laphana-ke kodwa angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke nje phela into engenza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Ngizosecela lapha ukuthi masizwile-ke le vidiyo lena-ke ungene ema-comment section ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani. Ngiyosicinza nebhathi nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kuzokwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha engizolokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Update ngesizulu sakini ukuze ungasali kulento eshiwo lapha endabeni eyisingise esikhulu esingaka. Imi kanje. Ifike yafaka amaphepha iMK ecourt electoral court. Ba responda ngama affidavit abo nabo. Bathi nakhu njoba ngangishilo ekuqaleni ba responda bathi angithi iMK yahlala phansi yabuka ukuthi normal ya labantu baqinisile due to lama technicalities nalezi zinto ezihluko la singaliluza leli cala ake sili-withdraw siyole editha ukuze silibuyisele kabusha njoba beli-withdraw u-IEC ngokuthi usesile usebonile ukuthi leli cala li-weak usethi hayi sizolilalela lise alibuye sizolilalela sifuna ukulungisa igama lethu ngoba iMK yasidenta ithi thina si holde ama-elections unfair and unfree, yabona, ngoba sebebona ithi li-week lana sebethi bazolilalela. Imiji sami kanjalo-ke izolibuyisela iMK sibone ukuthi attitude izobe isami kanjalo futhi inhloso yabo ukuthi bayazi vele bazoliwina ngithi bazothi masebeliwinile bese bethi onke ama-charges wafuhleke kwi-MK. So kubalulekile ukuthi iMK li-withdraw icala iyolilungisa ukuze libuyele lapha li-powerful linamandla. Kuyazwakala? Danko.